Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu na sina madambili za himesaba nusu kwa leo inu madai husu hususan de diaspora karinaula wabonze hahenda raone simbabi hamuta soar ya kibeka ungerema we dunia wakati lononu sham Comores hambuka ya mruji zirarangu ngihangara mrajine angenga mjoka ya sisi diaspora holowa ze wahatu huja generasio za hatu zinu nanu wabaya hatu hukaya wonsi wakaharuma ya Ulaya riyeshi mkiso ikawo ukamjirondondondro hukaya wazi watu wakaujaharume diaspora kwa jabala ilmu ya juu shawandu haja wafanye mbahazi wahunre maisha hawa wangalie uwa wabeha izo leza kaya basi manunio ya diaspora kwa jafikiru kaya ngwajo henda hata wasisemizi hawa pare wandoasha hao hawa mbe wazee wana ijiambe hata zeretrete za hao ngizo hunu wanawa huwa waretrete hunu abanga mjoka ya izo wakafikiri hata hulambanyu mbako ajaka uzihula kwa kwa jakafikiri na Muhammad izo shari ja wakati rija wakati redo angalie mafundi wa hatu wakawa chachi kabisa ya ushinda wakingie yema na Mkomori kana hangamia yari hamna swara yema na Mkomori kana udungo levi yema na Mkomori kana udungo bandi yema na Mkomori kana watu aliha ya dunga kabila zinrajine udu muhimara kanuo ususan de diaspora ya homa hashihi na majana shenda na mengo shenda uheya rare ja Parisa ya 2000 mudu muhima wakaya namna ajari joshinda jaridishe mafundi waangalie ya kiba na doa na ria zao hunu uo muhima wakamziro wana wakauja Comores wakauja wanatit kabisa abo wana wao wajoshinda wangali waje hata wadunge martaba ya Comores ni martaba ya Kiislamu wasome wakinakili umuhima wakaya rikana mafundi mashashi rikana wakati wakaya ngebidiori wambedua yokaya wanazioni wa hatu wado haruma zansi mbali na mbali hola Suda Suudi Egypt Siri Kuwait rikawa madua yakamguna nje wa waswili haruma diaspora waje wasaidie imafundi kao ngo haruma diaspora duwe kao rikahi womba kangaru juwa kaya mengoni mwe mafundi watende banu abunga baze generasio za abira kena mzee Ali wa Karim na mrehemu mzee wangu ya generasio ya kauje wadunge yani Muhammad Mufti saidna na Mufti na ibu Mufti Ali Hassani ijai dunga wajau ne mwana mtukufu fundi Abdul Karim huja na fundi la kile waja wadungwa tena ni fundi Simba Al-Hadhiri Mohamed Sule fundi Mustafa fundi Nizar huja fundi Nurdini wanaziwa nikao wakaya wajinjia haruma ye Marseille na fundi Hassan kao hakaruma kwa mji wa la Cornef yabo wadu wao kwa jaka ushinda wekingia ya jirma ya ho wana wakauzalwa haukaya zemijio nti pia wa Comores wakaya
duwa ikagombwa haina wakati mnguna rijailie wana wa Comores walo harumwaze tina mbali na mbali mngwa wasilishe waje wajadidishe imalezi yake mwana Comores ulo harumwe diaspora. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wananyasi waka Asiri wadisohuja, wananyasi waka Egypt do wajau Kuwait hata waka Comores tena wasili harumwe diaspora. Apo kagari mwawe diaspora apo ngari njao harumwe nsizabu nje kuswan daiho larinyo huja hunu Faransa inrabao metropole iyo deduwa mabama nji ya shiwe ya nisobuli haniha zedarasa ngazedone njia shayendi wakati hena mzimandasi ngulalo bahanu pasta hamilifu ya tuliye roho ya ukaya risari parisa wana watu wala harumwazi mbali na mbali waja ngwasumeso wana waja ngwasumeso wana sho hatu waja ngwasumesao wala waja watiti harumwensi yini mgwasi sibaya wana raka walinda wabali ya upatufu baada interneti ya abudu anurambao Facebook wabua mabaya shio ya hao wasa wajivuliza haruma siasa ichongeza ila namne kao wana wakalindwa wasome idaraja ya heku aminifu ya hoa wadunga nanda wala mafundi waweka wadungu dingoni sha wajaje nuwa baba wadisa zedutu unu msiba kao gonji yao haku haruma ya diaspora ngari njia mbabi ribari dishe mbabi ya fikira ya hoa nazijane kao ngari wavumbuo vanu osu kwa leo iliye Comores washinde warambuo vanu ranzori waswiti ngasinu wanasi jani wanu woi wirambao msa milion wadu wakaharumwe nsi za shiarabu wadu mekao mengoni mwaka harumwe lisi ya ukaya humkinishiha ikegwa bali ya ilmu waja saidie mwana Comores ulo harumwe diaspora dutu ya disonjia je wanadamu wanu enamne kao ngwajitamkao harumaze réseaux zendao namne kao tidaraja ya Muislamu ya bilia ya chili ngasijao je vajia le doute auramba vajia ulaka uhara yuka ekweni wanadamu wanu waparisa ilmu ya lazimu hawanu wanazioni kao ngwa hadao wa Comores eba wanu wanazioni kao wahuluze diplomu zao haruma Photoshop hau wajihundu haruma mvamrajine tabugara jori jangali na ragali mbabi haruma wamshi hao wakagar joka ya haruma inti ya Egypt mengoni mwe mwananyasi woi Egypt ho vahialu hazinji yuamba yupara dunia yodensi ya misiri heli ko yupara hokaya itanganya zensizo ntipia itanganya za elimu zo ntipia itanganya za dini zo ntipia basi harumu hiyo ngabo usilamu uja nguona ushia ngabo no wahabi ani nguona winji ngabo branch ya sa tena injio harumao indambao irhab ngabo aparo ma integrist ngabo aparo ma terrorist zelu haizo ngazinjiao haruma zelu hazo nsipia ngari tundaondro ebanu enamne kao fardin
ngujitamko nane namne kao msamilio ngujitamko ebani inu de namna ya dini ya pangiha jusi sao yokaya enamne kao ngwajitamkao ngaro kao ngawona farka yenda hule baina ya hema fundi watu hama Ali Muhammadi hama Ali Hasani hama Abdul Karimu hama fundi la kile Ali Simba fundi Hasani wao pia na wakanja shida na wavumbua yabo wakati watoze darasa ani mrudona hale hata ajodunga hawakawenji wa huko mwezi watu si udona hala hata mwezi watu mujo huja wanti juu mufti wa hatu wanti pia wabira huja jelani saidna tahir inamneka wasilamu kaya wanti juu sasa inamnu makinifu hakahuishilia hakaudunga ze darasa hakana haina wakati mdialona tabu ya roho shao wakati mdiashao ze darasa zao ze roho ngazi makini hao zinuka juzi sao ebanu mahala wanu wasoma niho wanu wasoma ebanu ngabo kinyume ya Uislamu haukabati ilo suala zero shado torejeza ukaya harimo Uislamu ulio Egypt ngabo farka zinji kao hamba dunia basi kama ndo angalia harumenti ya Misri ngabo capital kao Cairo ngao mrao parao haisabio wodo mrekao wahe mahakama kao wo hukumu wala mambo integrist hama terroriste Faransa na Uingereza nana wala mbona irhab hishi arab ani ena juma ngwabirao bala hotolo abo ngwapulao isoka chuone basi bakaya ena mnekao redo angalie mfano ufasiri ndo kango ishiongo arongo ishi arabu ushirongo wanro kao ishango itafsiriyo uso mazila zanzi habala darenge mfano basi wa mbokaya ekaba jimru harumani hajiliwani msiba abo msiba mrujo fane mwana wojo famru yojo hulwa wojo aksa vira accident bobira daina ya msiba yo jahannam na zinji basi Mwenyezi Mungu hamboka ikamjiliwa ni msiba na mwembeje qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yode heli aya ya hamba yode namne kao saidna Mufti nguna wa rehemu huja na Ali Muhammad Mufti wa diaspora nani mafundi watu na wafumbua yabo Ali Hasani wafasiri he namna hiyo na weka ngo fasirio ekaka mwishilia tafsiri Ali Hasan yonji harma science hanji harma ya politiki ya hensila hadi hanji ya angalia nuzul aya angalia za ngozo ntipiye nge hafasiri aya basi wanu waparao de mairhab andi integrist ikao wawe he namna wafasirio basi waenda harma kandi mrajine wokwambe kamru hafiwa mnu hamba kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wohenda wafiziru kaya man katala kutila ngwarantio ila heni ya wamru nolowa abuwala mwafasirio ila na wema muallim ima filosofi au de masava wa Kiislamu ngwaone sao kaya ngabo class ngabo CPE CP2 CM hata hunda terminal hata hunda doktora heda class yabo ngione shumba zizo ko usoma basi hadisi ifasiri wao kaya man katala kutila yoke tuba kisha naona fundu fanye darasa yoke somesi wao mafundo hema ministra wa hema hakama nani rais jode shumba shahao niveau ya usomesa ekoli hau yosomesa darasa msirini yote de namna fasiri wao kayai aya ngizo mbili ngabwe aya ka ungefasiri wao wanadamu walona akili zenda mno
ngabo aye kaunge fasiri wao ola concerne hamadobi ola de rais wa dawla. Abatikanja ni mweleze nukaya izo wanadamu wani wasomao nizo wafasirio na zile kao ngaisomese wao bea jindoji wao ujiona hamaizo ambao kabati yo jumao wakati wa rohao ngo tayari wajifanye kamikaze wade wanjia harumweze roho zao wadu wanjia harumweze nywengo zao wadikao kwa chujua kwa jasomesiwa wada wandu wawasomesa he namna nyurajine wadu wandu kanga mwishiao mkao ishia he na jumweni ya kamisiri haono basi haina juma ngwe doma hakam basi wakapulwezi kicho kaya wakabuka trouble harmwe societe uko tayari wafasiru kaya tourist ikaeti muislamu how tourist yachu hita hijabu wenge lazima ral hito yode namna wasoma harumai la Qur'ani ila aya wiyo na balaila ngefasiri wao hanamna nyinojine haukaya ikame do angalia lakum dinikum waliya din yode Qur'an wanadamu wanu wanjia haruma uzugu wahezi akili zao ziwagubanya ngwajihundao haina usiku ngwatiao trouble harumweze societe ngwao haina mrikawe ti muislamu ngwao mrikao ngomonao kaya hawa mru na bala wala tidi mahakama uwa msuiba ikaunjia harumweze za kisilamu basi wanadamu wanu wawaili ngo haruma daraja hiyo umuhimu wa video hii inika huja ivizo watukufu na wavumbua wao yensi ya hatu ngwaji hundao harumwezi timbali na bali ngwa harijeli yari nika wandru wasoma wado harumwezi ya Faransa ngasine Mufti wa hatu ali Ustadh fundi ali Muhammad ngasine mtukufu wa hatu Ali Hassani ngasine mtukufu wa hatu Abdul Karim fundi la kile fundi Ali Simba fundi Mustafa fundi Nizar uja Nurdini nyinyi ngari mnikao nezo amana ngari mnikao nezo amana haukayamgu hakautukuza wandru hamtukuzani hamnikani ilmu hambehani harumatikao na adamu wenji kwa tiniyo abuna shaka fihi mwilimisho wa Comores mbrante za hanyu ngazido jaba ngani tayari mwene mrikao hambaha somo yarenge foto hau yarenge telefoni yado filmu wa nasho hahezinena yazitiaru mwe Facebook aibu ya jile mafundi ngani tayari mwanena mikao haina wakati ya rongo wao la shaka yavumbue mbwa mengo mine ani yatungue wanadamu watukufu harumayeti ya wakaze zifubo zamba hau ya wakaze maburunku hau ya wakaze misentenzi haina wakati ya rongo wao yao juwa haina wakati ya laiho ya jao obanieshele ya mwanadamu mtukufu wa hensi ya hatu ya mpange ismu shambwa ya mkaze hila namne mbao izonjo yambi haweka bacho kama nanya hamjibu harumweze réseaux ya mkause leji ya mkause shesimu ya mrendebwa ya mrende purunku ya mrende puhu haina rongo za mjilu hanywanyi izode zenoge kaungwa mbao iyo de namne kao zenongongizo harumwa wala nada mwikao ngo harumwa usilamu wamba utendea rendo agalia mwananyasi mwanashe watu ya jamtiti harumwa diaspora
mwanama mtukufu ikao wai ho huja hahe ani hakamna ijana mtiti kabisa negociateur ho huja sisi waraona wanasijana wahaja watiti na wala wazola hunu rakagomba nuwaka wala mafundi waje wasomese basi izabira de kinyume wala ya mwana mtiti na kaufikiru kaya wala wajoka waje wake mafundi wahe wamsomese ya tao ya tingo za kibandi haunongo za shonga haunongo za upasheo shaleo haja di ulofundi wao yodi haja ulofundi wao yasomesa ukawa na adamu waili ngwama nao la shaka fihi waswamilihane alifanya haina rongo yote pia waswamilihane mwanasi negociateri ni wamo kinyume wala nati wakaha mwazensi za shiarabu wasoma wajahunu ngwamode kinyume abukaleo Ahmad Mbaye vumumbiso izo zimlazimu wakao mengoni mwana zioni wanawazalwa hunu harumwe diaspora yakaubidike ngwajowa saidina odo wakau hao wesomesa wanadamu wanu abo idutu ngiyuniyo wakaze nogozini zadisa hale zinu kazi jadisa leo umpula sheo wahema za maana ni watukufu wa hensi ya hatu zinu kazi unjia harumwa politiki choka yonti pia hauka politiki tine namna yino si hizo rambao izo maana yinu ngani mnikaoni wakasi sila di sotuhum yukaya harumwa na adamu wanu baba nu shinti de shekao shema ulama wachungu wandu wanu waje warongolewa Uislamu izo ni sora ndiso tsaidutu beka imkinishi haukandizo imakalima ya hatu ngawugana ngakao makini karaji japaru mvumbwani naye uyi shagari mtukuzao ni hedi mahali mwonaoni ikanga mkubalio kaya zenogo zinu nyichide mwapanga wadadamu wanu wajihunde harumaze réseaux sociaux he namna inu ngabo dutu emana bado dutu hindi le dutungilo e dutungio hokaya wala kao wasomeshi Faransa wajahuni kangwa wanaoze mbwana zinu daona hao makalima yao ngo different na rakale bwana yasibolt bolto wai timdu wa shiarabu shamdu wa shizungu ikawa hatendeaze mbwana zimengoni mwadu hatendeaze mbwana zinu hata afanya kampani hata ikontamina ani shumpi ya mijiminji ya diaspora no kartaparo mwishia ya ringa manada muislamu ya mrenda ambao ya mdampunda au mrenda mbuhu shaka wanaze mbwana zahe hashini haunjilia wanduwenji iyo politiki ya kahifanya hau haka udailia societe shaka na besho haka nongo mzinji ya kahambandrabo izo mnyezi mgwede jo mhukumu shari jo kaya haka wana neezi inu haka opoze wahezi inu harumai wakati karichu juwe ziliwa basa abo izo naka hanzani onese ulikaya karida ushindari juwezo mwanadamu ya doli zoho mahoni shagara zora mbiye mwana mkomaru kaya ikanu kwa wanobana wandu wana ukweli namne kao maudu ikasi mbana za hao kazi jahundo faida shaka pa juhundi ya faida nyindo jine haukayanga wasa wajusoma esi jirioji hena mwananya ya ona mwananya nziani ngwa mwajo huwa ngwa kazi na urandevu hani zetu ngozi gubanyi hakabati ila ukweli haukaindri waroha uodo msomo waparihaniha harumo wananyasi wala harumo zensi siyara kinyume ya walikao ngwa sumao hunu hapunge daraja yinu ukama kartu conclier zifanywa ezambao na réseaux sociaux wala kartu akize wananyasi mafundi ukaya warumwe mruoi garantori uone
garanjori one mwanyasi Muhammad Sule fundi Simba bwana mtukufu Naibu Mufti Ali Hassan Mufti wa hatukwezi Al-Muhammad fundi Mustafa na muhime mwenese wa Comores ka hakika nyide mafundi ikao nganyi banu mjili wani wananyanyi kao ngwanzo elimisha ilmu haukayaka mti wanyiche sina ushina ni mvumbuwe wansi pia shawodo wa johe tuwani wani wanjoni wavumbuwe wana mafundi Hasani yeje mwaranti ya ilmu ya Mwenyezi Mungu ipulao sheo yeje bufundi Ali Hasani mwaranti ya ilmu ya Mwenyezi Mungu ipulao sheo he namna yinu yewani mwarumu imanazo dezo nangizo zinji ganilabo wallahi tawallahi nganzabu banu ekari hunduka ya wanadamu wani mwarumu hujimlifu wa utangazaji nanu wanadamu ikangwa wanawe haki ya Mwenyezi Mungu ngarjobu wa nkodo ya tusinanyi harimazi rezo zinoka karna mbani nafasi ngaranza uri mmoneni mwoneso ka hakika nyisine mwakideza le burkutilino usilamu watu ngo puhao sheo wananyasi wa usilamu watu ngo menye hao kena ukiri mwanamshe wa hatu yalona tabu yozayo yaje ama banzo endela pitali yende ya tahedala ya bloka kansi bandu fanya dala wopone na wala game na namna tisu wala mna tishi kao habadaza ubadukao yemani yuhanze bire ngabo mbangu nyama ya banda abala harimasila pitali zonti pia ngendao emna nyama wala hasindi habala hatolo arabavuni treatment ikawe mgereza ngekao gratuit kadonzima faransa ngekao gratuit petit pia ya hadala keke dena pitali ya tajiwenda ya bahari ya nzaya wala mdia mhadaya na wahambilo kaya ikra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insan Mwenyezi Mungu au mwanadamu hambilo kaya somea ilmu baada hapo kaambilo somea ilmu hapo angalie aya ya kaya husome doctor wala hasomo hamba na msome besho mwende shini mwata ilmu wodo silamu buhari yabo ikausa humbea rumaya ilmila usa taheola mwalimu ikau hasomo ya juwa namne kamu josedie mzade hola ya zaye utaheneze hadisi kao ngasaidi yao Mwenyezi Mungu ujibuze dua zahe urengeze dua zilotangajwa some Mwenyezi Mungu njoga kabuli shautu jozie ayenzi maurenge ayenzi morumie okayo zulma kena ukiri bake hija harimwe societe hatu na ike haukweli mrezi usilamu hatu somese mwana Mkomori ukweli shati ulaba na ujinga haizo ntuka mle nganjoranzi harimwe misu yeja onje nkaze mpango wahe wabonze haukaya wakatuso ukubu tino shida na njizo jumwabu wakanga mjoka ikredava seseheya ngarjonji harimwe mpango mrajina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.